aha mukoro go commissioning amizi gatapo mugombora ya Totom district ya Rubirizi habwa fezi ya kashatu hamwe no kongerayo gasya har chamabare hamwe na Rutoto primary gubiro mu Rwemetagu trading center abatura bo recero kushemerwa kandi bashabirwa gakuma kurungi zona kuzwita mfezi ya kabiri ya kashatu zibanda tafsi kunibiri eza government abantu becanga cyane babene barabo ubuzibu bwinji no kureba ngo twasupervisinga ninga tuisha kureba esenta izagire zikayo ninga tuzarashikiriye abwe tuisha at least beraka we witness oshangani barutambura rugendo rwahare usakudahamizi ahamigera obumwe mu season yo mushana bashanga no komagomiri abaturaho n'abashabirwa gumisereza government ahabwe bitaka kozurwe iyo dutezaho kubakorera eshwa kubasa konkare twikatirema akari twirata nshaba mbona ka kiziri twatarisi okuranka koraji twine target yo kuhereza abantu umutwaro gumwe na kanana konka yinkugambira umutwaro gumwe ne 12 zafunere amizi so kishiri akana kakaga abasigire kandi abacanika nindegateka mutwaza kufuna esente nabone bija kubabona barakavadi ushange ngu Rutoto nefuna amizi cyo bucweka cyuma abundi abahona bo recero kushasha habwazana ikondeze ryo mbyanga byabo ezafire nawe mwishasha bale koreji yamazaje byaka ya mwiji ikindi cyo gusafinga madamu wa ubuwota usmanye bakakora bo horo ya bichwani kirinchi kama kira mutima abuka tibra bo horo ne sita zona ziyapire kumara ubire kona ishtami ikindi cyo kwasa kora mutiyambe abantu batire gasente yasa habo kashana kora atahira bisi atarusha sente tapo z'urukwingana nkaga nizo zigiro myanya nkankombe yo kubanza St Catherine area Rwemetagu Katungu Rutoto primary school chamabare hamwe n'endijo kandi obwezobu burjiro ministry y'byamizi hamwe n'ebyobuhangwa amakuraga gashakwa Nesmas ndianabo.